جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا لواشنطن پای تخت سلاوورز صالح دمیجر ایرو به میوان خورا سبروجا پیوندین ترکیه و ناتو گوتو بیج دکم. ترکیه دبیجه هوالبندن و ناتو د شر دجی ترور ده او بتنه هشت. ترکیه د کمبونا لندن ده جناتو خستبو کو یکینه پاراستنا گل یپگه وکو ریخستنه که تروریست بناو بکه. ترکیه جبو سوریه چه جناتو دخوازه؟ پیوندین ترکیه و ناتو د چه آسته دنو بریوان لکویه. جبو شیرو وکرنا و مجاره دو میوان تولیم دبن. نویسکار مروان عثمان کل آلمانیا دمینو حسین شیخانلو اغلو سروک زانینگها غازی عینتابه کج ترکیه به مرایه هون هر دو جی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار که حسین اسپرسا خواه یکم جم تدا دست پی بکم بکرتی ترکیه جناتو چه دخوازه؟ نوها که سالی سلاورز شحمو گدار هانمه هجار دکیم نوها نکرد ترکیه جا عربی روجرات ناوینجی اساس نش ترکیه ناتو تشتکی دخوازه دست ناتو پرد حتی نوها درد کشاندرن چطور نوها ما بین سوریه و ترکیه ماین کر ناتو 2009 ده 58 دست فکر آنها ترکیه جیوا ماینانا نزان نه 100 کیلومتر سنر ترکیه سوریه هی و ماینانا کی درین ترکیه کسی نزان دولت ترکیه دهی نزانه چه وقت 2010 دا ترکیه گفت از سنر خود سوریه به مایناج وی عردی درخم به زراعت برات اسپیب به خبر ترکیه جتونه و آدو دیا نهات ایرو ور دیاربکر تو بنره سلاح چک ناتول براهن خارج ده هي لمالات كوريجي هي در دو هي نها تشتكي مري صميمي ببي مري راست ببي هفته سال ناتو هاتی آواکرین روجلات ناوین ایرول سوریه حق خاصنا مجار مسئله چیبون بشر عزت به هزار انسان کشت میلیون انسان کشت یا جی صدام حسین کشت یا جی ترکیه جیکر مثلا اف ملت خراب ادرا شر مزین چیبو ناتو چرکر ناتو تشتک نکر ناتو افغانستان ناتو لیبیا ناتو لدر دو چرکر يعني مجارة مسين دي بنره ناتو منفعة دولة امبرياليست وانا جبونا وانا خبتي جبونا فرنسا خبتي شو ليبيا خس جبونا امريكا خبتي شو افغانستان خس شما ناتو حتى نكا سوريا مثلا سوريا حال نكر شما وقت صدام حسين كيميا باران افسر حلب ناتو تشتى نكر ناتو وظيفه خويا عولي تشبو واز وانا كومونيست ادو خازن كومونيزم بيجانر سيرفيا افادم تشلو حاجه نافو تشلو هذا ناتو افابو دو سال شيفا واشو باختا افاكرن شو تو كرن وانا ودولت مزن امبرياليستانا غوري منفعه خو حركت كرن غوري او خو استراتيجيه خو مزن تشبو غوري بيا مشاندر يعني نج بونا كردي تركي تني نج بونا كردي سوريا يا جي عراق تشتكرنا اف ايروفا كرداناج دس دافك منفعته به بمشن اف امبرياليستان او منفعته و كرداناج و تركاج و عرباج بافش بو بحسابي يعني بحساب شو قرم لي مساله ننر بله هر حال از ورم جمت كيكي حسين از بچم جم ما مروان كيكي مروان يعني ام دزانن كو تركيا واي كيكي حسين جدي بجد يعني جبدلا كو ناتو تشتك داخو هند داخوازان ج تركيا بك مثلا دستي وردان سوريا راوستينا دبي تركيا داخوازه ناتو بك كو افقا سال د سال 1952 دا تركيا تفلي ناتو بويا ناتو جبو تركيا تشكريا تو في برهفداني چاو دبيني دباوریان بده گاوا ناتو هات آواکرین یعنی نجبونا گو پروبلم جهانی جال سرب که یان گاوا گو ظلم و زور که یان نحقیه که دبره که ببینه هر وين حقيقة راكي يعني ناتو وكاد آواکرین داویا شر جهانی دوان و دركتنا يكتيا سوفيتي بري يعني وقت دجمني سركا جناتو هذا دس نشان كرين يكتيا سوفيت بو ناتو قالك تشجي تركيا كرين قالك ناتو يعني بنادي ناتو
او دولت روج آبایی تبل امریکا گلک تش دباوریامه دیج ترکیه کرن لدروجا ایرو دگاوا گو امبیجن چما ناتو پیشگیریات ترکیه نا که دشروی درندور روجاوای کردستان دیان دشروی لدیجی سوریا دستگردیاوی جهن گروپن بناوی ارتشا نشتمان پرور یان با ارتشا آزاد ده هر دو ارتش دناف دکوانا ده لگورناویوان یعنی اوانا بخوا بیتر نزیکی ترورینه دروجا ایرو ده پروبلم مزن دناف دولت ناتو دهنه پروبلم هید نابینا نابر امریکا دو فرانسا ده پروبلم هید نابینا امریکا و روسیا امریکا و ترکیه ده پروبلم هید نابینا فرانسا و ترکیه ده موشکن S-400 یه روسی کرین بیشه ورداری بناتور کرین گاباس ترکیه در باسی روجاوای کردستانی بو بیشه ورداریا ناتو در باس بو ده مثلا ولو ده تی بیرا مرو ده سال 2000 ده گابا گو امریکا در باسی عراقی بو قالك اندام ناتو وك المانيا وك فرنسا هم بري امريكا راوستيان ودس بيشتغري ندان امريكا يعني باوريان دي تركيا بي ناتو قابا كاركي بك صديدي ودولة الناتو بيشتغريات تركيا لكن يعني بروبلم دهندوري ريجيما اردوغان دي ريجيما هاني جو هول دي لسر قالك وريسان يعني لنجكي خدا بيجب آلي روسان دي لنجكي خدا بيجب آلي دولة روج آبايي دي يعني دباوريا مدي بروبلمانا بروبلم قالكي مزنن وكم الدسبيكا قلتنا خد قد بروبلم نتني بروبلما تركيا دهندوري ناتو دي دسبيكا رونالد ترامب هات سر دسهلات داريه دهندوري امريكا دي داخو يعني كرين انه تجركيه كولو قالكي مزنج ناتو نلازمه نخاسم دسالا خوي بيشين دي لسالا خوي باشين دي دوانين دي داخو يعني كرين بلي جركيك ناتو هي لامريكا بيتر يعني او درافمنديا امريكي بيتر در ناتو دي جرك دولتين دي اندام ناتو اوجي هف بشيها كمزن علي درافي دي برناتو دي بله كيكي مروان يعني ام دزانن كو ناكوكي افبو چند سال ناكوكي دنافينا تركيا ويكيتيا اوروبي ده هنا يعني بولاتين اوروبي كو ناتو برانيا اندام خوش جوانه جوالاتين اوروبينا تدبيشي او ناكوكين كو يعني داخوازا تركيا تبليبونا يكيتيا اوروبي اف مثلا كوچبران درباسبونا كوچبران وبتايبتي افا بيلا داويه چند سالان بري ياس كوچبرين سوريا بو اوروبا پرسگریکن آبوری ناوینا اوروبا و ترکیه دا تدبیجی اوانا چقدر باندور خال اندامتیا ترکیه ولا او فشارن کن هاد ناوینا ام بیجن ترکیه لناتو دکا یانجی وکو که حسین بیجن ناتو لترکیه دکا رولا وان چیه يعني پیوندی وان چقدر دوی درید بابری دا رول هنه دباوريا مد ابايا رولا سركيه يا جو بروبلم دندوري ناتو دوك نداخ يعني كري نتني بروبلم تركيا بروبلم دندوري ناتو بخدي يعني يكي وك ماكرون يعني قال جو بدو يعني كريم انه دهلا مجيد دهلا بيرمنديه دي ناتو مريه يعني وبري ويجي بلكي هناك نزيكي يقولوا ترامب جي رخنين قال لك مزن للناتو كريم دروجا ايرو دي پشتی راوستاندنا شر گرم او شر صار دنا بین روجاوا و یکتیا سوویتا برده جهانك نه هات پیدا کرن یعنی لی اوای گاوا دوام جوی جهان هانره امریکا پشتی هاتنا ترامپ رنگکی روشک دی یعنی ایرو گفیل اوروپا دخوی جبونا گو مسئله گمرکی و با گمرکی گفیل روسی الصینی دکی پلان دکی پروبلمن گلکی مزن هاتن درخستن او در کتنا وان پروبلم دخو یعنی کریم گو ام ببر با آسوی کی نفد چن او آسویا تنه بولو دنیای يعني او هف گرتن يعني خو گرتنا نشتمان پرورانه ایرو تیخ یعنی کرن وک بری گو درگهن ولاتان دهاتن بکرن جبو بازرگانیا آزاد ایرو دی روش بروش بلکی درگهن کی تین گرتن دا آلی بازرگانیا نشتمان پروارانه دی و دا آلی
دی مساختنا یان گواشا گمرکی دویده اوایاجی باندورا و گلکی مثلا سرناتو و جیهان تلما یعنی ایرو د بیرانینا هفته یمین دیاناتو آگو بری چند روزا لندن رونشتن دان خیانه کرین دبی چین ببه وکه اوجی دجمنه کی سرکیان جاب لی بین وکرین گو ایرو روشک گو هزداریا وی لشکری خورتر دی به و گو هزداریا وی آبوری هیه كاكي مروان ازبيم جمت ازبشم جم كاكي حسين هين وقت مزيدايا كاكي حسين يعني ام دزانن كو بريدمك ام بيجن هفالبندن سركين تركيا دناتو دا وكو المانيا وكو فرنسا وكو بلجيكا وكو بولندا وكو بريطانيا داخويانيه كده تركيا شرمزار كرن كو تشاوا درباسي باكر رجلات سوريا بويا يعني اف هفالبندن سركين تركينا كو نرازينا تركي درباسي ولاتكي دم ببا تبحثا ويا كي كردا خفتنا خدا كو تركي كو ناتو تقزن جبو تركي نكرنا تركيا وكو هفالبند كناتو پیگر نابه بریاری یان جیبوان ناشیوره برسوا ود و درباره دا چیه ما مستمر وند و درباره دا بهتر وقت بجن توپه دا ویجه یاریگه پارتیا یعنی اک پارتیا دستلاتدار لترکیه نه ترکیه بتواهی نها كيكي صالح نها ناتو مجاري خويا بينجارة تشتكي دبي اگر که متفق يعني اتفاقات شكرن يكي وانا كد بن طالوكا كي مجرى تهديدك هبه ناتو حمو بيك ويا مدافع بك نها لسر حفت شتا تركيا ناتو تسكرياك دياري وقت يوتيوب لإنجر لغيش تركيا رادبه ده روسيا شبونا اجانتي كنترول دكي ووانا يكت روسيا تركيا تهديد كر بأطوما تهديد كر بجاله 68 مثلا ناتو نغوزي تركيا مدافع بكم ادو ديا مثلا تو دقت بحول قبرص تركيا حقيقة هي او بيمان لندن وزوريا دا قبرص قسمك تركيا قسمك روما انجلترا فرنسا وانا وجاغي تقسيم كرن مثلا انوها تو دقت بك لسوريا تركيا دبن تهديد الترور دا چه بويه چطور چه بويه ایرو اوتوریتا سوریه و نابی ایرو جبونا پیاده امریکا 30,000 تر چکاد دوانا سلاح دوانا امریکا 23 جبونا بالافرا جبونا عسكرا او جي چکرنه جبونا مثلا ایر بیس چکرنه ایرو تل روسیا دنه هبتر جبونا آوا غرب 200 سال استراتيجي هذا ماشين هات سوريا لحميمي تارتوس لكوباني لدريدو جيبالا فرش خورا شكل جبونا اير بيسي عسكريه شكلين وها تركيا كت من تهديدته نكد من تهديدته تلفيا دقت بك 4 مليون پنابر لفرن خم ناتويه ناتو تشركر ناتو هات و پنابران محافظه كر مدافع كر ياجي حدود تركيا محافظه كر تشتك شنكر تو دقت بك بنر 2015 دا تركيا الباجار تركيا لدياربكر لنسيبني PKK ev bajarat tije bomba kirin û şerê zıqaqa çêbûn. Ev yani îro peyede li Sûriye di 8 sala mesela şu Beşar Şev ve hatta nuka hakim bû. Peyede ev huqa parti gid dehfe kirin. Ev huqa insan gid bir kontrol kirin. û bi Amerîka re bû müttefîk, bi Rusya re bû müttefîk. Beşar Esad jî em bi li wî jî şernake. Ji bona devletekî ya ji bona tiştekî avakirinê ew jî nemimkin e. Ji bona çi Amerîka va sîlahat dide? Amerîka müttefîkê Tirkiye ji NATO ewilî ê mezin Amerîkayê. Gerek berê Amerîka bigote eger ev Sûriye xera dibe ev yekîtiya te dike bin tehdîdê ez ê alî te bikim. Amerika tiştekî bernake. Amerika bi wî re dimeşe, PYD re dimeşe, bi Beşar Esad re dimeşe, bi Rusya re dimeşe. Resma mezin min er li rojelata navîn îro Amerika jî, Fransa jî, London jî, Almanya jî boy menfaetê xwe dimeşin. Yani NATO avêtin hêlekê Türkiye mecbur ev S-400 fîzaya vana kirîn. Türkiye mecbur mayı operasyona Suriye secara çekir ve meşanı çekiri. Yani eğer gitişek vakino niyete baş hep ya bu kadar ev Suriye harabe ev penabere belabe ev otorite Suriye harabe beri müttefik mi biraz zarar be. باشه که حسین یعنی تو بحث امریکا و درباره دیکی دمه که دا کو 29 اندام ناتو هنه
کەسێکی ئالیگیریا ترکی نەکرێت vê derbarê de derbarê bêhêl ez pirsa xweş te bikim kekê Hüseyin ez ê demê bidim te bersivê bidî yanî em bibêjin endamê NATO kesekî erê nekir li gel Tirkiye ku hêzên yekîneyên parastina gel YPG hêzeke terorîst ew kesekî razî nebû ku bi Tirkiye re biçe vê yekê tu dibê Tirkiye çi qas dikare fişarê bide ser alîgirên xweyên din di NATO da em eger em bidin berçavan ku Amerîka nelgel Tirkiye برای سالی بنر نها دقت بکه PKK و PYD یکی دنیا عالم ویازانه آدو دیا لمارش پترویت هبون لمارش یاجل عین تابه وقتا ترکیه و روسیا تیاره خست کیجا دولت ایلان کرد از لپشتا ترکیه من تشتک ور چه بو یاجی بشار اسد تیاره ترکیه خست لبحر سپی یکی گو از لپشتا ترکیه من دقت بکن تشتک ور گوتن نه بینامه yani tu dikkat bike Türkiye hafta sal bari NATO dayı pişta xo pince Airbus'e NATO Amerika li Türkiye hene ev çudu bu yani bana saniye Türkiye silahı açeka mesela şunu da xısın ev Türkiye vakti harba Kıbrıs hafta çarada Türkiye çok meşru müdafaa hakkı ev kır NATO Amerika çudu kur bu az kopriya İstanbul'u bomba baran bikim yani dikkat bikin Meriç bora xode bebe habeki Yunanistan و Türkiye NATO desteği Yunanistan ya desteği Türkiye. Her halkeki Hüseyin bas diyara yani diyara de şerre afqas şerre dici grupa terörist Daesh da hezin YPG şerre wankirin terör tek birin le Suriye و اف هوالبندین ترکیه ناتو همیان جید نواندا evin سرکه یعنی وک آلمانیا فرانسا سروک فرانسی با وکی آشکره دبیجه ترکیه شرمزار دکه و رخنه دکه و دبیجه اوانا شر مکرنه هوالبندین منه یعنی تو چاوا سروک کی وک فرانسا یعنی اگر تو و پیوانه هم بکی کو یه پگه گریدای پگه که یعنی تروریستن و دمه اوانا دبیجن هوالبندین منه و دمه سروک نوان ولاتاجی پشگیری ترور دکن یعنی خوندنا ود و درباره د باوکی تایبت چیه؟ نه برا ماکرون تشتغل قول ناتو ایدی مریه بقناعة مجي اتفاق تركيا ناتو 3 سال بري فعلا خلص بي طبعا رسما دوام دك بقناعة مجي تونية بقناعة من ناتو 20 سال بري مر وقتها وارشوا باقتا بلابو ناتو خلص بحال دولات اللي بو منفعتها خد ماشي فرنسا ليبيا دمشي تشما قذافي رشوة ابو ساركوزي قبرا دافي فيا فنبي شو قذافي كشن انكو ليبيا كريم برشا برشا عادوا ديال تول امريكا بنر تول فرنسا بنر هاتي سوريا فرنسا 7 سال بري هات سوريا وقتها سايق سبيكو اي سوريا اني في حال نه فرنسا بو ايه ما بين تركيا وسوريا حدود خو بوما كرن ما ينكر نه فرنسا بو فرنسا بو دقت بك مثلا مازوم قبالي ماكرون لقصر اليزا قبول كرن بچاغي مادام اف فرنسا هو قاسنش كردا حزك جمازوم قباني حزك جي ام بي ادو حزك بشار اسد بابي حافظ اسد بحزاره كل كشوي شغل كده ريبو افانا ايش منفعته وانا خدمتك دستم وانا از لو ما بيادش وانا منفعته وانا وقتها شوي خاطر دركب اوي بكوجن بافن ايرو ايش وانا كاري وانا بتركيا رتشب بتركيا بمشن ايش بونا فياد للروجرات نافين جبونا منفعته امبرياليست مزن اتفاقات شمكه دو خازر ناتو دو خازيه كتي اوروبا به ايه ملت في حرمه بخرا اتفاقات شبك كرد وترك وعرب عجم بخرا اتفاقات شبك بخرا بمشن از فياد بهم بله باشه از بهم جمتا ککی مروان یعنی تشته لاجیکا کوک ککی حسین پید بیجی او کو ترکیه یعنی راستی ام ببیجن ترور بویا ترکیه وای ام خوش دبیجه ایدی او حوالبندی ناتو نما او حوالبندی خورتا و بکری ترکیه ایدی نایجی تدبیجی دوی درباره دا جیاوازیه که ادناوینا هلوستا امریکا جنیزیک بونا وان مثلا و یا ناتو بخوشی ام دزان ترکیه با وکی جیاواز لوی مسئله دینه بتایبتی کتی مجارا ترور و شر ترور لسوریه یعنی جیاوازی هی ادناوینا یانجی ناکوکی هن ادناوینا حوالبند ناتو دا جبلی ترکیه ناوینا امریکا و حوالبند دین ناتو دا جخوانا کوکی هی خود من داخل یعنی کرند دسپیکا گوتنا خودی یعنی گوتنی پیشیده پروبلم گلکی مزن هاتنی جهانی او پروبلم انا نه هاتنی جدا سرکرین نخاسن پشتی هاتنا ترامپ یعنی وک سروک امریکایی یعنی دروجا ایرو ده دریتین گرتن پرام گفاد گواشا و گفاد گلک دولت عندك پلان دك بیواندی که دریاوی از خوازم جکاک حسین رو بیجم يعني تركيا جدسبيكا 2011 ده حياة روجا إيرو دي
او لا رژیم ما بس من رژیم ترکیه او لا ينجريا تروري كريا حمو او كسن جو دهاتن هندري سوريا يعني چون عراقي رياواند هندري تركيا دبو يعني چه داعش بن چه جبهة النصرة بن چه او آليين لشكري يندن ينتندرو دريا تركيا دو بتيكاليا تركيا دي وسينوري تركيا جوار ذكري وحيا راديا داوي يعني راست تو پروبلمك هي آريشك هي نابينا بارتيا كاركرين كردستان دي ونابرا تركيا دي اب آريشا حق يعني نج ايرو دي جدهن صالا دي ما فكي رواهي يقلي كردستاني الهندوري تركيا حيا روجا ايرو تنزيكية كجدي حكومتا اردوغان نزيكي يكي نبوي يعني قاوا جو ترور چه دبه او تروريا يعني قاوا تندروي چه ببه او تندرويا نجبر خوب چه دبه ما فك هي ضمن وفاي از نب سياسة البارتيا كاركري كردستان رنده لي از دكارين بدم خياني كرين جدا 2011 حيا روجا ايرو قاوا جو قصدي چه بو يعني حسدي هزن پاراستنا گل جو بارتيا يكتيا ديمقراطي چه كريه في شكك آلي سينور دي نشوي بآلي تركيا دي يعني بروبلم ما بروبلم من وكردي سوري بروبلم ما وك بارتيين سياسيين سوري راست بپیدر هنه لپیدر ترکارن دجمنکاريين بري تركيا يلشكري نكرنه تركيا مداخلة كريه تركيا درباس بويه يعني مثلا نتني تركيا قبل يعني برايا خوتني بيجو راوشكاريه بحوالبندي خوي ناتو رنكي درباسي دبركي ببه شخوناتو دستگيري دادي وك مداخ يعني كرين او بويرا قبل امريكا درباسي عراقي بوج بور خاندنا رجيم صدام حسين المانيا لبي نچو فرنسا لبي نچو هنبري وي كار كرين يعني هات خو يعني كري يعني مثلا نقري داي بتركيا به انه تركيا خو ببينه انه والله انسان دولتك مظلوم قلت عليه لكن ابداليكي داريه دواده تركيا راحت روناني جدسبيكي يعني جاري شيا قبرص دي وحيا روجا ايرو وقت مداخل يعني كري قبل حتى قبل امريكي درباسي عراقي بون ببوري بس دقاقي قبل امريكي درباسي عراقي بون تركيا بارقاها انجرلك بنقل بيشيا بالفرين امريكي لسرقو امريكا حلف ناتو بو ولسرقو حفتات صديده جي ميزانيا ناتو جي امريكا دي يعني نج دولتك دي تركيا ديسا نهشتقو امريكا بارقاها انجرلك بكار بيني دي شرعي خواب رژیم جبور خواندنا رژیم باشه ما مستمروان اگر وابه اگر او خفتن يعني اف خواندنا لسر عرضه هنيك او بكن يعني تركيا دما كده كو وها ديار دبكو نلغور بيفان ناتو كريارا دكال لسر عرضه وامريكا جي قالك جاران خمي خود في درباره ده بكرن نمونه داوي او جي كرينا سيستم اس 400 يا روسي كو تركيا جوان كريو وتبو ام اف تشتكي بريار برا وام جي فناغرن باش الناتو بخوا قبول كريه يعني قبول كريكو تركيا و سيستمي بكره يعني اگر تركيا وها شاشيان دكا شما هوالبندن وين الناتو كو او قاصولات اوروبينا باوكي تند وكو امريكا بتركيا دانوستاندين ناكن دباوريا مدي ناتو قبول نكري ابيا كهاني وقال لك قتل الي بتشون يعني بس وقت قلت انه بروبلمك ايرو دي سيستم كي مروان وزير الدربه تركيا بغوتبوك وقت بين نزيك غوتبوك هوالبندن ناتو نل ديجي كرينا اس 400 يعني لا يعني امريكا جير وزير الدربيه امريكي جير داخل يعني كرين جيجري رئيس امريكي جير داخل يعني كرين املدجن وقابو اردوغان شو سردانا امريكا كرد بهبونا اردوغان دونالد ترامب قلت ابايا بروبلمك قال لك مزنه لجمع بشكل اس 400 يقول تركيا كريه لام دغفتوغويه دني جو ام في بروبلم هاني بتركيا اتشار سربكن يعني ناتو ندخل يعني كرين يعني قال لك دولتي ناتو دخل يعني كرين يجيبونا آسايشة
دولة الناتو أبايا وقالكي مترسية كمزنة وكاربن شيء بكن وحتى أمريكا دي بيش بدلنا بالفرن سي او بينج يه أمريكي يه شرط تركيا جي درخست يعني تركيا جي يك جوان دولة الناتو بو يك بو جبو بيش بدلنا وان بالا فرالي بشتي جو مشكل روسي كري اس شارسد اندامتيا تركيا دفي وارد الراوستان يعني انه دولة ناتو ديتنا بياوي مترسية كمزن سرتناهي واسايشا وبيكرين يعني بروبلم لجام ريجيم اردوغاني باشا اردوغان دخوازي افخال زرار بو كيكي مروان كرين واكي شرويتي كرين وفلانتي كرين وبيبانتي كرين وتشنا بين بيرا خو فلان بكي يعني شر اسرائيل دكي وخلكي دا جو دجي اسرائيل لباليوس خاناوي الهدري اسرائيلي دي بيجو يكتيا باش كيكي مروان از فان اويت ببم فان خمن تببم جم بكيكي حسين اگر تركيا وبتايبتي بارتيا دستلادار وسروكاتيا تركيا سروك رجب طيب اردوغان وقاس ام بيجن نرازيه ج دانو ستاندنا ناتو بويرا وتجيب خدا اخافتنا خدا غوت وكو سروكي فرنسا غوتيكو ايدي ناتو بويا لاشكي مري ودمي تركيا چما امزانن بيوندين تركيا جن هاب روسا را باشن چما تركيا يكسر بريار ناده ج ناتو ناكشه نوها زور سوء حقيقة سؤالك لك مهم نوها تركيا سياستك بالانس ام دنگه يعني دقت دمشن هيك امريكا هيك روسيا اف حفتي ساله وكنوي مثلا وقت عدنا مندرس بري انقلاب 1960 دا جو از چارم شون و هرم مسقوفي چما امريكا 300 مليون دولار جي خصو امريكا وزبي بري نارمته جيش و سليمان دمير هات فابريقي مزن بدسي روسا چكر قرابوك اريغلي فابريقي برمزن هسونو كومرا چيدكي تركيا ايروجي يعني هفتي 4 دا جي واكنو بو روس ما بين روس وامريكا دائما ام بدقت كر يعني بالانسك مشان نوها تركيا چماش ناتو دركفي تركيا وقتا كت ناتو عدنا مندرس تشتا قلت اف يونانستان خناوي حوزي فالا دخوازی یکیتی اروپا به دخوازی ناتو به ام گرگ محقق صورت یونانستان تن نهیل ترکیه یونانستان درسیا اف یک آدو دیا نها ایرو سیستم دنیا نها آفاده به یعنی ناتو خلاص بیه ناتو تهدید خوشی بر سر کمونیسم ده گوهران گو ادی تهدید عمل سر ترور حتی نی ترور اسلامیه سه چهار جاره بیان بو ماکرون جی ذاتی ویاده به آلمانیا جی واده به سببی که ویاده گلک مهمه چما ماکرون ویا گو كيكي حسين ببور از دقم داويه دما برنامج خوازي برساك كرت جي كيكي حسين بكم كيكي مروان بكم كيكي مروان تدبي جيد ناتهم مريا ببورا كيكي حسين دما مكيمه يعني بروبلم الناتو قالكي مازن هنا لناتو بردوان بكي جبر براستي قفن راستقينا لدجي دولة روجافاي هلن يعني دروجا ايرو دو روسيا دروجا ايرو دو الصين دروجا ايرو دو ترور جروب تروري جو هركس داني برخوا دي باريامدي وناتو بمينه لي دبي جو وك فيداوي هاتي بوتن انه سركرديك السياسي جناتور جركيه كهيج او سركرديه سياسي جيبه وكاربه استراتيجيه ناتو استراتيجيك نو جناتور بيداني او جي هر حال دمن پێشتا دیار دبه ji ber gelek nakokî wek me gotene ez her duwe berêzan jî gelek spas dikim nivîskar Merwan Osman ji Almanya tu merabûyî û Hesên Şêxanlı oğlu serokê zanîngeha Gazî Eyntabê tu Tirkiye merabûyî gelek spas ji bo beşdarbûna we bînerên hêja li vir em digin dawiye dema bername xwe ta cara bê ez Salih Demî cer xatirê xwe ji we dixwazim û bimînin di nav xêr û xweşiyê de.